sallallahu aleyhi ve sellem bizge kantkende baktulu bolabız degendi jolunu үйrөтүп кеткен. Чыныгы бактылуулук мына ушул динди карманууда. Бактысыздык мына ушул динди таштап кетүүдө турат. Мына ушул диндин бардыгын көп адамдар окуп үйрөнө албайт. Бирок кыскача кылып аалымдарыбыз ушундай бир сыпаттар бар, ошол сыпаттарды кармансаңар адам бактылуу болот дейт. Мына ошол бактылуу болуштун сыпаттарынын биринчиси албетте мусулман болуш. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah деп мусулман болуш. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah дегендин маанисин көбүбүз билбей калабыз. Айтабыз, бирок айтканыбыз менен амал кылбай калабыз. La ilaha illallah дегендин мааниси Аллах субханаху ва тааладан башка ибадатка ылайыктуу зат жок деген сөз. Кээ-бирлер Аллахтан башка кудай жок деп коет. Кудай көп, бирок бардыгы жалган кудайлар. Индияныкы уйдун кудайы, уй кудай кылган, башканы кудай кылган. Бирок чыныгы ибадатка сазавар болгон, ылайык болгон, айтылган сөз дуга турган, сураганыңы бере турган жалгыз кудай. Ошон үчүн ла илаха иллаллаху дегендин мааниси Аллахтан башка ибадатка ылайыктуу чыныгы кудай жок. La ilaha nafi. Bir daha kudai yok deydi. İlla ispat gelin, mağaram ki bırak kudai var, illallah, Allah kana kudai deydi. Demek Allah'tan başka kudai dep sıyınıp atkanlar, astan alay bir de can kudai çıkıp kaldı, görüp kaldılar. Şundalar көп ilgerten. Bunu adam eken adamda buyga sıyınganlar var. İtke sıyıngan, başka nesile sıyıngan var da. Şulardın bardığının kudaiçılığı yok olur. Çılığı musulmandan bir ölçüp ben kudaymın dese, Kudaydan başka bir önü, Allah'tan başka bir önü kuday dese, avtomat türde imandan çıkar, kafir bolat, al musulman emes, nikesi buzulat, talak düşöp, bizim mazarga koyulbay. Birinci bölümü la ilahe illallah, anın manisi, Allah Teala civergen şariat menen yaşayın degendi, moyunga alığı bolat. La ilahe illallah kalma ettiğin musulmanla koşuldun mu? Oşanın manisi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de civergen hükümdördü. Adalın adal der, aramın aram der, harmanuğa mildettüğümün. Allah'ın şariatını saktauğa mildettüğümün. Ölüp kalsam dağı din ölübösün der, koldan gelişince Kuday'ın şariatını saktap, anımaktap, anıcaktap, ağa buzu kuluk keltirgenlerden korgop tosup, özün amal kılıp, kiyinki muğunga jetkiren degen söz. La ilahe illallah degenin manisi Allah'ın şeriatından, dininden başka tuğrara yol yok. Uşul yol gana adamdı bakıtka aparat degen söz. Alemi Muhammed Resulullah degen söz hurmatlı bir tuğandar. Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz akırkı peygamber, andan giyin peygamber gelmek, hak peygamber, peygamberlerin seyyidil enbiya en törösü mırzası degen etikat. Oşol adam Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'din şeriatı menen yaşaganda baktılığı olan. Yaşamın bardık yerinde, oturganda, turganda, uktaganda, iylaganda, ökürgönde, ökürösün gebiriciler misal üçün. Koşta menen yaşaganda, ayal menen yaşaganda, ölüp kalıp muras bolganda, bardığında Peygamberimiz aleyhisselam'dın sünneti menen yaşayın dep moyunga alığı olur. Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hurmatlı bir tuğanda bizge bardığını gösterip bergen. Egerde kimdir biri Peygamberimizin yoluna yaşayıp durgan bolsa, anda başka bir öyle çekenge mümkünçülük kalmayı. Bireyler kafirlerini okusun okup alıp, filosof şunday deptir, başka deptir, tigimin tiptir, oşanın kuş gereken değil. Yok, sizge Muhammed Peygamber yetişti. Egerde kimdir biri Muhammed Resulullah kelime aytıp durup, andan keyin Muhammed Peygamber'in sünnetinin başka bir sünnetine kete durgan bolsa, özünün Muhammed Resulullah kelimesinin canımı yok çıkargan bolot. Egerde kimdir biri Muhammed Resulullah aytıp durup, andan başka peygamber var. Ahmadi degen peygamber çıkıptır. Dağımında peygamber çıkıptır dep sünnete turgan bolsa, avtomatik türde imanı jokka çıkıp, al kafir bolot. Antkeni Muhammed peygamber, akırkı peygamber, andan başka peygamber geldi. Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men qala la ilahe illallahu halisen lillah dakhalal cennet." Kimdegim la ilahe illallah dep, Muhammed Resulullah dep, halis lillah, Allah'ın halis razılığı için kelime aytkan bolsa, oşol adam beyişke girer. Akır tüy girer degen söz.
Antkeni bu iman tozokko töbөлүp büyübөйт. Бирок намаз окубай коюп, башка кылган күнөөлөр үчүн сөзсүз түрдө жооп берет. Деп айтса бирөөлөр, анда кыртуу бейишке барсам, анда мен жүрө берейин, ар бейишке барат экенмин дейт. Сен чыпалаң алып туруп, кичинекей ширинкен алып туруп, ошого чыпалаң күйгүзүпкөн канчага чейин чыдайсың? Канчага чейин чыдайсың? Акыр кыяматта этиң эрип түшүп калат, кайра эт жаратып, кайра эрип түшүп кала берет да. Согончоого жагылган оттон мен кайнай турган болот. Согончокко жагылган оттон мен кайнай турган болот. Бул тозоктук азаптын эң жеңили. Абу Талиб азап берилгенде, бул пайгамбарыбызга жардам бергендиги үчүн ошол адамга азап бергенде түбүнө от жагылат, ошол оттон мээси кайнайт дейт. Андан башкалар абдан жаман абалда болот, ошондуктан этият болуш керек. Ноокат жергесинде бир сөз бар. Жанагы адамдар фидия берип койсо, намаз сатып алат экен. Ошону намаз окубай койсо боло берет экен гап сөз. Ошол эле дарылап жүрөк коктуколоктордун бардыгынча. 40ка чыгып велосипедде өлүп калса деле, 30га чыккан келин өлүп калса деле фидияны бере берет да. Чындыгында шейх фани деп коет бизде. Карып калган чал, улгайып калган чал, акыркы күндөрүндө дарманы жетпей баш кыймылдабай калса, же орозо кармай албай калса, ошол күндөр үчүн фидия берилет да. Анан күчкө толуп турган жигит мушташ кетип бир сайып өлүп калса, ага фидия жок, урматтуу бир тууган. Анан бирөөлөр барып алып эле фидия менен кутулат дегенде, бир машина шагыл төгүп коюп, же бир машина будай төгүп коюп, 15 миң сом берип коюп, болду, молдулар окугула фидияны деп мен кутулдум дейт. Ал эсеп кысабы өтпөйт. Ал эсеп кысабы, урматтуу бир туугандар, өтпөйт. Кийин намаз. Адам калима айтып намаз окубаса дагы бактылуу боло албайт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ас-салату имадуд-дин, ман акама ас-сала, факат акама ад-дин." Намаз диндин түркүгү дейт. Мечиттин төрт түркүгү бар. Жок болсо мечит жалпайып калат. Ошол сыяктуу диндин түркүгү бул намаз. Ким намазын тирилтсе, динин тирилткен болот. Намаз окубай туруп, акаң мусулман десе, дини өлүк болот. Өлүгү сага сүт береби? Өлүк өлүк сени коруйбу? Же өлүк есең эр болуп береби? Өлүк катын болуп береби? Өлөрү менен аты өчүп, өлүк кайрылат, маркум кайра ошо менен аркы кете бере турган болот. Ошондой эле намаз окуган адамдын дини бул өлүк дин. Кур'ан-ы Каримде бир дагы жерде намаз оку деген буйрук келбейт. Андай буйрук Кур'анда сүннөттө жок, болгон намазды тургузгула. Икаматис-сала, намазды тургузуу деп келет. Мына камат деп атпайбы, икаматис-сала ушул. Неге адамдарга жана комат айтып атып, намаздын улуктугун, фазилеттигин айтып, эстетип, жүрөктөрдү бир сыйра ойготуп алып туруп, анан намазга кирип, намаз турсун деген маани, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллям: "Ал-ахду-лази байнана ва байна гайрина ас-сала." Биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык бул намаз деди. Иман биякта деп көкөрө каккан менен пайгамбарыбыз алейхиссалам намаз окубаса ал бизден эмес дегенди айтып койду, урматтуу бир тууганым. Жанагы концертке кире турган болсоң, билет көрөсүң да. Билет турабызды баракка киргизет. Жокпусун аркы киргизбей койгон сыяктуу эле кыяматка барганда биринчи намаздан сурак болот. Намазы тургузулса, баракка кирет, тургузулбаса, жөнөн окуп койгон нар жакка кирет. Эми алхамдулилла баарыбыз намаз окуйбуз. Бирок ошол намаз окулдубу же тургузулдубу, мына ушунда проблема. Алымдар айтат, адам хажыга барып келгенде ажылыгы кабыл болгонун билиш үчүн ажыга чейинки абалы ажыдан кийинки абалынан жакшы көтөрүлүш керек дейт. Мурда келиндерге көзүн кысып койсо, бул ел кызбай калды. Мурда кошунанын огородуна уюн киргизип берсе, агушка киргизбей калды. Мурда сөксө сөкпөй калды. Мурда таразага бармаган кошуп тарта турган болсо, эми бармаган тартпай калды. Ал-мухим, мурда намаз дүйүндө оксасы мечитте окуй турган болуп калды. Демек, ажыга барып келгенден кийин абалы жакшы ажылган болсо, ажылыгынын кабыл болгон ушул дейт. Анан Маккадан китеп хадия берсе, печат басып берсе, ушул ажылыктын кабыл печат экенин айтканыңар ал туура эмес. Эми намаздын кабыл болгонун каяктан билебиз? Ага Кур'ан жооп берет. Инна-ссалата танха анил фахшаи вал мункар. Акыйкатта намаз дейт, адамдарды жаман уят сөздөрдөн, олуна кылык жоруктардан кайтарат дейт. Эми намаз окуп туруп кайтарбасаң, демек намазын окуган эле болосуң да. Намаз окуп уят сүйлөп атсаң, намаз окуп ушак сүйлөп атсаң, намаз окуп тартипке баш ийбей айткан болсоң, демек намазын окуй аткан экенсиң. Намазың тургузулбаптыр деген маани келип чыгат. Бир адам ушак айтып атса,
demek bul adam namazın okuptur, bırak turguzbaptır, namazı ölük eken degen maani gelip çıkadi. Andan keyinki masele hurmatlı bir tuğanadan baktılı oluş üçün bul ikramul muslimin, musulmandar birin biri sıylaş gerek. Musulmandı sıylo, tamak verü, salam aytu, akısını atkarı hurmatlı bir tuğanlar, bu bizim milletimiz. Musulmanda 5 hakkısı var, 6 hakkısı var. Ölsü canazaga varsın, orup kasa ziyaret kılsın, jötölse çüşküsü cevap versin, çıkısa toyuna varsın, falan tükün degen derdim bardığı. Oşol musulmandın, momundun ikramı, hurmatı sıyı, mına oşunday olur. Alemes bilesiz be, Peygamberimiz Aleyhisselam osiyatlarında bir kara deneli musulman penden hurmatı Ka'batullah'dan joğuru turat değil. Eğer de din düşmanları çoğulu alıp, en paski, en tömönkü bir musulmandı karma alıp, uşul musulmandı öldürüyoruz, Cesiler Ka'balarda buz kula dese, biz Ka'banın buz digini kutkarı olağız, kayra Ka'bamızda kuru olağız. Musulman hurmatı, hakkısı şunçalıktan geldi. Bizde her bir adamga mani verilir. Her bir adam Kudayın aslında ornu var, o şunun esten çıkarır kaçtı. O şunun için bu munda eken, beçerek onda eken, munda eken de göster her bir adamga. Kelime etken bu sene, Müslüman bolğan bu sene, hurmat siymene mamile kılışınız gerek. O şun adamdı hurmatta bağandı, hurmatlı bir tuğanın adamdardı uruğa bölgöndük de o şunun içine koşular. Hani meçhide barban, bular bayışlar, bular sartlar. Anandağı bular falan tükün degen sözler uğrak şu taraklardan. Oşo kindin oğuzundan çıkkan bolsa, bul musulman hurmatta bağandık bolat. Antkeni Peygamberimiz Aleyhisselam aytar, men teassaba feleyse minna. Kimdeki bir ulukka, cebip uruğa, taassup kılıp, uşul uruğdan bolğan üçün, şunday deytirgan bolsa,